kakve ćete vi, kako ću ja poneti emocije, poznanstva, vi ćete se družiti, tako dalje. To se, sve ono što ste doživjeli, a tako i u cijelom vašem životu, ćete utkati nekako u tkivo vašeg bića, a to je već utkano u tkivo večnosti. Samo moramo da se uvek trudimo da to tkivo bude čisto, da nema malignih ćelija, da nema nekog greha, nešto što vas izjeda. Jer to kvari tkivo večnosti. A na taj način, kako možemo sve da pokvarimo, vi ćete se posvađati, ja ću ugasiti jedan život namjerno, uzet ću iz srce čovjeka koji kuca i presadit ću drugi organizam, to će biti human posao, vrlo diskutabilno o tome razmišljajte. Kaže, produži život. Čiji? Koji? Koji ćete produži život? Koji? Na račun čega? I koliko će trajati taj život? A onda kada za 2, 3 godine, 7 godina, nebitno, kada propadne taj organ, šta ćemo onda? Hoćete opet uzeti nečiji organ? Ne, neće. Ubit ćete dete u utrobi majke. Pazite licemerja nauke. Govorim upravo, koristim vrlo teške reči. Ali razmišljate o ovo. Abortus je dozvoljen u medicini. Otprilike prva 2 mjeseca, odnosno u prvom trimestru trudnoće, ali obično do 7. nedelje gestacijske starosti. Šta to znači? Bilo ko punoletan dolazi na pregled i ne želi da iznese trudnoću, ženska osoba naravno, a da ne zna sigurno šta će biti još. I majka želi da izvrši abortus, odnosno da se na njoj izvrši abortus. I doktor uradi taj abortus. Zašto je legalno? Zato što do 7. nedelje gestacijske starosti srce još ne radi. Od 7. nedelje srce počne da radi i tada se smatra da je plod živ. U toj fazi mozak predstavlja samo jedna cevčica. Ništa drugo nema u glavi. Samo jedna cevčica. Znači, srce radi, mozga nema. I mi kažemo da je to biće, taj plod živ. Možda i smrt, kada čovjek leži u dubokoj komi, i to je duboka koma, srce radi, a mozak nema, ali i on radi, ali mi kažemo da ne radi. I mi kažemo da je čovjek mrtav. Jedna te ista stvar, nema mozga, srce kuca. To su vrlo opasne stvari o kojima moramo da promišljamo. Upravo zato i postavljam pitanje da li mi sve smemo ono što možemo. Možemo sve da odradimo, možemo da se igramo genetikom, možemo da stvaramo nekog super čoveka, nad čoveka, možemo da se bavimo surogat materinstvom i to je dozvoljeno. Vrlo specifična stvar je surogat materinstvo i to je nešto što očekuje nas, već to postoji, ali očekuje nas sigurno u većem broju u budućnosti. Uzmimo jedan primjer. Bračni par ne može da dobije decu. Šta će ići? Iće na to. Na primjer, uzmimo da muškarac, njegovo seme nije toliko kvalitetno i šta će da uradi? Uzet će se seme drugog muškarca, nepoznatog iz banke spermatozoida i oplodit će se jajna ćelija te žene. Ta žena je napredna žena, ide na usavršavanje, često putuje i ona ne bi baš da iznese trudnoću. I ona kupuje telo druge žene koja će joj biti, koja će izneti tu trudnoću. Znači, biološka majka, da nastavim priču pa ćemo da na kraju, i rodi se to dete živo, zdravo,
Majka, znači ova koja je dala to jajašce, neće ni da doji, normalno nema mleka. Sad, ni ova žena neće da doji, koja je iznela trudnoću, već će platiti dojilju. Ta dojilja će da doji dete, a to je prva faza psihološkog razvoja. Po Freudu je to takozvana oralna faza. Dete gleda u majku, hvata je za kosu i sisa grudi. I čuje otkucaje njenog srca. A prethodno je čula otkucaje srca u utrobi žene koja ju je nosila u trudnoći. A geni joj na neki način govore da čuje još neko treće srce koje kuca, to je srce majke koja je dala tu ćeliju, to je genetska majka. I dete odrasta. U jednoj porodici, kakvog će biti psihološkog profila, mi to ne znamo, možda bude gej. I dođe uzrast, kao što ste vi sad, izlazi i u pozadinu muškarca, ako je na svoj dete, primjer. I udaje se na njega. A taj muškarac je, njegov otac je čovek koji je dao spermatozoide iz banke ćelije. I to se dešava, ne zna se. Majka ne zna ko je dao taj spermatozoid. I to dete, ta devojka se udaje za svog rođenog brata. Ostaje u drugom stanju i rađa, odnosno začinje se dete koje ima određenu genetsku anomaliju. Uzmimo Downov sindrom. Downovac živi 40-50 godina. I odlazi do ginekologa, on radi ultrazvuk, ekspresni ultrazvuk pokaže da nema prstiju, da ima neku brazdu, sada zamaran s tim, i devojci se preporučuje abortus. Ona radi abortus, ubija dete i posle tog abortusa šta se može desiti? Nikad više ne ostane u drugom stanju. Na svakom primjeru, znači od početka života, znači od tih genetskih istraživanja, pa do ove moždane smrti, kada kažemo on je mrtav, a nije mrtav, možemo naći čitav niz stvari koji imaju iste karakteristike kao ovo što da se verovatno zaprepastilo, a to postoji. Umesto da radimo samo ono što je, kako bi rekao, narod kaže priroda. Čim odstupite od prirode, čim odstupite od zakona, moralnog zakona, Božijeg zakona, kako god, nastupa nešto što se zove promašaj cilja. A promašaj cilja na starogrčkom se kaže amartija. A amartija, kad kažete, to se u stvari u prevodu greh. A je li greh promašaj cilja? Pa jeste. Ako idete prema nekom cilju koji je dobar sam po sebi, čim skrenete, vi ste napravili promašaj cilja. Pa i greh. Greh vam je stara srpska reč. A i Dalmatinci kažu gresti ići. Pa kažete ogrezu se. Šta znači ako grete? Gremo ćaka. Ako grete, a ako ogreznete, vi ste skrenuli s puta, nećete doći do cilja. Etimologija je divna nauka. Isto. Taj greh, ako se ukoreni, a ukorenio se, sad bi mogli pričati o arhetipovima koji najstariji greh, zbog čega je čovjek postao propadljiv, odnosno smrtan, prolazan, zašto je došao u vreme na neki način. Jer sve ovo na neki način fikcija, da sad ne idemo u Einsteinove teorije. Dakle, kada se taj greh ukoreni, jednostavno on je tu, on je postao već deo našeg ljudskog bića. Vi to ne možete promeniti. Vi možete da se trudite, da budete svetac, ali ono što ste posejali, tu klicu
koja, znači klicu što kaže sveti vladika Nikolaj, kaže zbog kiselog grožđa koji su naši predaci nama da nastanu zubi. Ta klica u nama stalno klija i to je ono što mi više nikad ne možemo da iskorenimo. Znate kako, nauka je čudo. Nauka će doći do sigurno tek najvećih dostignuća. Ali ako se ne držimo osnovnih zakona, moralnih, koliko ne osluškujemo našu savest, koju ne smijemo umrtviti, mi možemo zaista da dođemo do onoga što kaže i put do raja, put do pakla je popločano dobrim namerom. Mi imamo dobru nameru, ali ako ne sozercavamo, kako bih rekao, ako ne promišljamo tu budućnost, šta može da se izrodi od našeg činjenja, onda bolje da ne preduzimamo to. Zato vi ste možda budući neki naučnici, neko od vas će sigurno biti možda kao Tesla, daj Bože. Uvek se držite ono i time ću završiti, što reče Werner Heisenberg, čuveni nuklearni fizičar, Nobelovac. Kaže, prvi ispijeni gutljaj iz čaše poznanja dobra, iz čaše poznanja nauke, naučnog poznanja, od čoveka čini to, čoveka naučnika čini ateizma. Ali kaže, na te čaše ne čeka Bog. Hvala. Jedno visokidašnje predavanje. Sledeći predavač je Radimir Stojković,